ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Agudong ka, Rigor. Uwan tatapadong. Kas makita mo, nakaigamak iti eco bag. Kat umay ka na, tay tulod kay di ilay. Ang urayak iti pagluganak. Umay ka nga rudan, da siya akong timang itulod king ka. Ay saan? Diyak kahit taglugan dito, tricycle mo, tatabadong. Itayak pa lang nga, guruuray. Awan pa'y pasaheros ka. Basol ko pa, no awan. Umay ka na, aglugan ka. Tamnood damot, pasaheros ka. Kaya't ko pa'y tagbiag, tatabadong. Kat no ibagbagada, analay nga tumpak na ita tricycle mo. Anya? Apay ang nagsapak ka nagaway. Kita niya pa'y taramide ngay. Awan mo't pasaheros. Na, apay nga awan. Kano agkarasubli dagiti tricycle amang itultulod itinagado a pasaheros. Awan, di kan tumo nga mi mamati kanyak. Kanayon mo lang nga awan pasaheros, maun. Napilay, dagiti pasaheros. Tanya ti kayat da pagluganan. Jay adda aircon na, kin adda ti wifi na. Ay kat pa aircon na matan ay tricycle mo. Kan pa ikamot iti wifi na. Ay tangarod kay ti plan-plan wak. Kita man no di agiin no na dagiti pasaheros nga aglogan di ta tricycle mau. Nadabag mo ka din, Maray. Ti Anya, Maray. Ipatpatarima ni pare badong di tricycle na. Ay, isumot lagayam adya kun makitkita ang nakaparada di taparadaan. Anya nga iti impatarimaan na. Paikan na kano iti aircon. Ay mayat ano kasta? Gapota amin at tricycle adda internet na. Paikan na kanumat iti internet. Kaya't asawan day ta. Nga imapal ka dagiti daduma. Kasanaw, awan mo ngamin aglugan iti tricycle na. Katno ko na damot ngamin atompuak kano jay tricycle na. Isumat day tatimang mangag kaumaray. Jaklam mo ano pudnaw. Ay, padasin tanto man ti aglugan inton malpas a ma-repair. Kitahaan taman no pudno matlang nga da internet na. Wen kan bareng no adanton ti aircon na. Nalpasan jay tricycle ni Badungka. Ay, impatarimaan nyo gayam na natuya. Una, tapno ado ti aglugan. Ay, ore pa ipatarimaan na. Jaklat ta kaya taglugan iti tricycle na, nana. Na, apay ngay mag... Sikaaman pa'y tinakangagak iti kasta. Kasla saan nyo mat nga amaw. Nga inawagan na ti tricycle na iti tapwak. Oho, panang dadaol manon day tangay bagbagam. Saan na panang dadaan na? Pudno, akas tatiyaw, awag na iti tao iti tricycle ni Tata Badong. Apay di amaw. Ay, kontrabida ka talaga. Sika pa'y akaaruba mi amis mo, tikas tatibagana. Hay, saan ang nasaya at ti ugalay? Yatim ako nam ti andar na ito tricycle ko to yang. Anya ngay ko matimakunak. Pimintas ti andar na. Apay, di mo madlaw. Ay, katun ano isuti ko nam. Kaslagkan kanta abalasang, ti ginapintas na. Ingka nga ro nagpasadan. Tapno masulit tay nagastos ta nagpatarimaan. Ay, kito na. Na. Nagpartak matan ang nagpataray ni Badong. Unay mo day at tricycle alimabas. Pirmi mo't a pinatapok na ti kalsada. Amok no sino ti driver na dya tricycle. Ay, dayo siguro a driver day jay. Amangan no adala imay na intulod a pasaheros dito barangay tayo. Saan adayo na dya, Kapitana? Ni Tata Badong. Ni pari Badong? Wala na, Kapitana. Iso. Ay, na yan ni pari Badong? Nay. O kita rigor. Ay, permay, nagtapok ti malabsan na. Iso nga ro na dya kaya tiaglogan iti tricycle na. Ay, adda ka numat aircon, kan wifi na jay tricycle na. Oray pa, narigatag.
Maray, mabalinti agpatalastas dito'y isturma. Anya ti ipatalastas mo aya? No kayat yu ti diir ko na pagluganan. Jay tricycle ni Badungkaw ti kamayatan. Jay tricycle ni Badong mo ti ipatalastas mo. Aguray ka, Maray, tasanak pa'y analpas. Dapay aya tuloy na. Una, kapaparta ka na pagluganan at dapay wifi na Mayat Hey, napintas a pagluganan, Maray. Makarelax kang aglugan. Gusto, taagudong ak inton bigat. Aglugan aktuman nga raw, iti tricycle na. Di nakita-kitain ni Tikasta. Taurean niya pa'y tibagbagam. Saan ka nga iluglugan? Dito'y di wifi, kundi aircon na tricycle ka, Rigor. Ay na, tatabadong. Sana naman sapol nga ibagayo na ita. Tatalagamot sa anak nga aglugan iti tricycle yo at tapwak. Ay, saan mo mapadasan ti di aircon na tricycle Oray na, basta agbiagak lakit di pa'y. At the wifi na dito'y tricycle ka. Mga no saan mo pa'y nga mau. Hambog tata, sana naman sapol nga ibagayo pa'y kanyak. Angam, saan ka nga ilugan? Talagamot ka sa anak nga aglugan. Ayan nga, dyan na pa sa daam. Aguray ka kakautek dito'y bulsa. Na, apayakas la marigatan ka amang kaut. Nagunag mo day tabulsan. Aguray ka kunak. Apurado ka launay. Nakalistan dito'y dagiti mapan ko gatangan na kasapulan dito'y kusina. Adaw, tinapasadak. Talumot asagsa sa nga pulo a pisos dayto'y inyawat mau. Kaday talaang mat nga raw tinapasadak. Kup-kupetan nakmanin ba dong? Anya kup-kupitan manay. Uray kapan nak, no isaw. Apaya dayto'y lang. Awan nga rod pa sa hilos. Edi saan pa'y anatarimaan awan pa sa hiros mau. Itatanatarimaan, kanada pa'y wifi na, awan latati pasahiros mau. Ay, mas dawa mga rod. Apay nga taya. Damagam di tabagay, amangan manusikat ti ayan ti problema. Apay nga ta. Hey. Anya ti problema kan ka, Sumungbat ka! Sumungbat ka! Daytan samot dyan ka barbaro apal da, Maray. Wen, Maray, insuot kon ita, tagid dan tang agudong. Tadi aircon di pagluganan ta at tricycle ko naman. Ay, hanggang sayang. No amukla ko mga isuot mo day ta ka barbaro apaldam. Di insuot ko kumamot dyan ka barbaro abistidak. Kan nag-internet ta, idyo o nagtitricycle ni Kabadong. Ay katuan Mapadasan ta matlaang ti aglugan iti di aircon at tricycle. Ay wan, Maray. Nay. Daytan ni Pari Badong. Umay kayaw, naglugan kayaw. Ay wan, aglugan kami. Day, unayan. Sa dino kinang ipagnaan ni Pari Badong iti daytoy tricycle na. Owan nga ron, Maray. Ay, permimot anataltag. Ay na, kan nagpartak unay. Ay, ibagam kan ni Kabadong, Maray. Inayadan namot atanay. Tumayab samot tan di kararwa. Ay, uwan nga ron. Ay, Paray. Pari Badong. Agkapit kayaw, tapatayabag to'y tricycle. Ay, anya ka no, Maray. Patayaban na kano to'y tricycle na. Ay, sos, ay saan kumamot Ay, jak pa'y kaya timatay, ang mga noadapay mga sawa kanyak. Ay, ay paray, inayadam mo't ati pa nagpataray mo iti tricycle. Ay, mayat, tumapit kayo makadani ni Jailay. Ay, saan kami ngagap apura? Ngagap apura kayaw. Maray. Kasanuta ngay ang makapag-internet, no kastoy mo ti panagnervyos ka. Wan nga ron Ay namaray, ay, agkapot talangan iti lapayag ta. Tanay, ay, tumaytayap tayon sama. Ay, sus. Ay. Nakadanon tayo ni Jailay, Maray. Ay, saan pa'y, Maray? Ang dandanayin. Ay, kaya't kunti bumaba. Pag naglaangan. Ay, saan kayo pa bumaba
Ay isardeng mo ti tricycle mo. Kaya't ko na talaga ti bumaba. Yung namitay. Ay, isang din ko malangay. Nakapapurado kayo, Mike. Ay, na. Ay, umaykan ko anang. Saan ka nga agbat-batay? Apay maray, panagriknam nabati jay kararwam. Gapo iti nakaroan nervyos ko. Kat dayjay, nabatid sa mo di kararwakaon. Nagpasahe kayo na. Ay sagkikinsi kami laang, tapi nagnervyos na kami. Anya sa kikinsay. Naglogan kayo dito yung special na tricycle kaw. Di aircon. At dapay wifi na. Agbayad kayo lang iti kinsay. Ay, saan mo tamabali na? Ay, saan mi nga inusar dahi ta ibagbagam away pay mo. Tapirmi ang nagnervyos kamay. Kan, saan may anarik na ti aircon? Tanagpartak mo ti panagpataray mo. Ay, uray lati mayab ije sa salugan. Kiti so ti mayat. Ay, agbayad kayo, ti sag 50 kayo. Ay, sada mabalay. Nagnginamot unay day tan asingiram, paray. Ay, katwa na. Special gaya matricycle. Mamati ka ben kadagiti nadamag may at talaga napartak kang agpataray. Ita, amumen no apay nga awan ti mayat nga aglugan ni ti tricycle mo. Tuyang! Napay, nasayat mo ta si Mang Putkan. Itay kapay nga urayang tanay awan igatang iti sidaon. Ay, awan din na pasadak. Manan! Hingkapain, nagita ako kumaring. Sana nasaya, tinaramid na kanyak. Kano nakita ka naglugan da ije tricycle mo itay? Winangam saan na mo't nagbayad ti pasahe na. Ay saan mo't amabalin da ita Awan kinumarian no pasahe ti pagsasaritaan. Iso ngayon kaapain ida. Makaungungitak. Oy, inak ida kasarita. Saan mo ida mapan kasarita? Apaham ida kunak. Maribanang! Apay maray, nakaluto kan? Wenno, umay ka manan dumawat iti sidaan nyo amarunggay. Umay kaapaan, Maray. Da. Umay nakapaan? Nalawag tinangagmaw. Nay, apay, anya ti basol ko? Apay ngay, diyo kaya tiagbayad iti pasahiyo kinibadong kaw? Ay, agbaybayad kami. Angam di na kayat nga awatan. Kano ko na adiyo kano kaya tiagbayad? Tanagngin na tisingiran na apamasahi me. Idinto ta pirme nagnernervyos kami. Dandan itimpo ka namin jay tricycle ni badong mo, Mare. Uray ing kadamagan kan ni Mare Kuanang. Anya tigatanga Marituyang. Sanak agumatang, adala kayat ko alawlawagan. Na, agung ungat ka? Kasanaw, kat saan kayo anagbayad iti pasahiyo kinibadong kaw? Agyaman ka kidi amaray, tas ibibiyag kami pa yan nakaway. Ay, mabiit gayam ti biyag no aglugan iti tricycle ni Badong Mau. Kahit umanay dayta, asaan kayo nagbayad iti pasahiyaw? Kaya't mo maray, tamapan ko ireklamo ni Badong Mau. Tapno saan lang arod ang makapagpasadan, aramidak dayta. Ta saan anasaya at ipanagmaneho na. No kayat ni Badong Mau nga ado ti pasaheros na. Bagbaga masaysaya atin na ti panagdrive na. Nagbuntog mo't lang arot unay na ti tricycle mo tatabanong. Kasla tayo mo't mapan makipangumpunan. Why, tanda ni tuyang ko dito likudat. Rigor. Say-saya hatam tag-drive ba daw? Bambantayan ka kunamsa. Nangagmaw, Rigor. Punya raw. Isugayam na ita nakalugan ita likudam. Namay, apay nga daigam na binalsig. Pagpang-or ko day takan kwa na, no saan nakasurutan. Nangag mo manay. Kasanuak pa yun. Kaano akto pa nga makadanon iji palengke ikat ni Aldawan. Ay natatabadong, saya atam ti panagmanehom. Tapno saan da kabutang apagluganan ta tricycle mo. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo.
Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Triple R. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.